Amemba 10 a urimi wa kahua kuma kaunti-ini ya Kiambu ni mombete gikundi kiria mariteithanagiriria hari ukuria na wendia wa kahua kuri thoko itiganite cia bururi na nja wa bururi. Gikundi giki ni gikunyitanira na ruhonge rwa wendia na uguri wa kahua guku bururi-ini KPCU, ruhonge ruria rukumateithiriria na njira ya kurugamirira mihang'o ya gukonyora kahua gaka undumwe na kumethera thoko niguo kurehe baita njega. Riu kiriro gitu gia kahua kiria twina kio muno horo wa middlemen ni matuhinyagiriria muno tondu akorwo kuria twatwara milling charges yakorwo ci very high ukona nduri kindu urona na no hoye muno thirikari igerie kugitira mundu munini murimi munini tondu ithu ni ithu turutaga igoti na tungikirengwo moko ri tugucoka tureraku. Akiaria hindi ya mathomo ma Arimi tauni-ini ya Thika, mubunge wa gicigo giki Patrick Wainaina hamwe na Beth Gitao uria ni umwe wa arimi mwena uyu ni makaite kuona arimi mamukagira marihi ma igoto gukiringithanio na wira uria muritu marutaga migunda-ini yao. Ndiraririkana my dad ni atunyirwo mbeca nyingi muno na akihuruka 2018 atari ona ki crop ya 2008 2009 tugitagwa KPCU no twende muno tuheo mbeca icio citu na nigetha tuhote gucokia urimi wa kahua. Riu haria twacira ni ati arimi a kahua nio marikome totally responsible ya kahua kao kuma urimi gukonyora kahua kao gucoka guka mill niguo kage green coffee kinya wendia murimi arikorwo totally in charge. Wainaina ni anyitite mbaru Itacukia riri riao hari kwiyenderia kahua kao akiuga iyo noyo njira ya kuhukia turia nime hamwe na mburuka. Uria korakorwo na memenye kana mburuka kana middlemen iria irareaga kahua ka arimi riu kinya muthenya wa muthi ni ciathira tondu arimi aya nio mariyendegeria kahua kao. Unyitaniri uyu wa arimi kuma kaunti-ini ya Kiambu ni kionereria kiega kuri arimi acio angi kuma kaunti itiganite aria moritio kurumirira gacira gaka niguo kwiguna na baita ya magetha mao. Kiambiriria kia mwaka uyu President Uhuru Kenyatta ni athanire kumbwo ringi kwa bodi iria rirugamagira ruhonge rwa KPCU kurumirira miaka mingi ya mathiri ma mabilioni ma mbeca kuma kuri thikimu ya gukombithia mbeca guku bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.